Oparoa izan da abendu artelekun. Arte proposamenan hitz izan dira bertan, herritarren eskura. Horietako 3 ekarriko dizkizuegu Gipuzkoa kultura saio honetara. 2009ko feministaldia, Ideien Iriazoka eta Mugatxoan taldearen 10. urteurrena. Hasteko feministaldia. Ekintza, artea eta pentsamenduan hasten dituen jaialdia da 2006az geroztik artelekun egiten den feministaldia. Plaza Andreok emakumeen plataforma disiplina eta tendentzia anitzetako artista eta ekintzaileentzako elkargunea eraikitzen saiatzen da. Esan nahi ezberdinak zabaldu, moduak kolokan jarri eta istorio berriak kontatzen dituzten emakume sortzaile eta ekintzaileak ikusgai jartzen ditu. Guztientzat den kultura, parte hartzaileagoa eta demokratikoagoa aldarrikatuz. Emakume sortzaile eta ekintzaileen lanak ikusgarri egiteaz gain, feministaldiak orokorrean feminismoaren inguruan eta konkretuki emakume feministen inguruan oraindik pisua duten klitxeak eta estereotipoak ere apurtu gura ditu. 2009ko abenduan egin du feministaldiak bere azken agerraldia artelekun 3 ekintza nagusiren inguruan. Lehena zati dibulgatzailea da non pertsona eta kolektibo desberdinek erakustaldi, solasaldi, ekintza eta bideo emanaldien bitartez euren ideia eta sormenen berri ematen duten. Bigarrena zati praktikoa da, eta emakumeei zuzendutako tailerrak burutzen dira horren baitan. Azkena zati ludikoa litzateke, elkartzegunea eta isialdiaz gozatzeko aproposa. Y parto de una experiencia personal sin quedarme en ella para llevarla a un territorio compartible, ¿no? Fue una experiencia que tuve de una situación medical en la que se suponía, por tener un órgano diferente en el cuerpo, que tenía que desarrollar un tumor, ¿no? Cosa que nunca pasó porque no era el hecho, sino que mi órgano era realmente diferente, ¿no? Entonces parto de esa metáfora de cómo el poder genera este tipo de represión muy invisible en la que establece un control. Tuve que hacerme muchos controles, etc. Y era, bueno, hablar un poco de esta cuestión como una herida, ¿no? El título del trabajo es 5 globos de helio desinflándose y responde un poco al texto que me mandó Ainhoa Gémez con el motivo del Feminista al Día. Un poco quizás como aparte del texto, en referencia más como a Virginia Woolf y al trabajo que tiene, ¿no? Un poco como a la mirada que tiene sobre el mundo, digamos. Entonces este es un trabajo que es parecido de alguna forma a lo mismo, es un poco como una mirada sobre lo que sucede, digamos, de una forma casi fenomenológica un poco, ¿no? En el sentido de que miras qué es lo que está pasando o algo así. Sufragio unibertsalaren gaia eguneratuta eta emakumeek jasan eta jasaten dituzten erasoen bortizkeria irudikatuz, Plaza Andreok plataformakoek ez zuten inor axola gabe utzi.